Na Balkanu često čujemo rečenicu koja se prenosi s generacije na generaciju, gotovo kao porodično nasljeđe. Mi smo najstariji narod na svijetu. Ova tvrdnja odzvanja u pričama naših djedova i baka, na slavama, u kafanama i školama. Neki kažu da su to Iliri, drugi pominju Tračane, Vinčance, a ima i onih koji idu još dalje u prošlost, tražeći korijene u zaboravljenim civilizacijama. Pa čak i mitske narode, čije su priče utkane u legende i folklor ovog prostora. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Albanci, svi narodi Balkana imaju neku svoju verziju priče o drevnom porijeklu, često isprepletenu s ponosom i identitetom. Ali, da li su te priče zaista historija ili su to samo mitovi i legende u koje volimo da vjerujemo, jer nam daju osjećaj posebnosti? U ovom videu idemo korak dalje, istražujemo šta o svemu tome kažu arheolozi, genetika i savremena nauka, kako bismo otkrili istinu o najstarijim narodima Balkana. Vinčanska civilizacija, stara više od 7000 godina, razvijala se na teritoriji današnje Srbije i dijela Bosne. Ova drevna kultura ostavila je dubok trag u istoriji Balkana, a njeni ostaci i danas fasciniraju arheologe širom svijeta. Vinčanci su bili među prvim ljudima koji su organizovali naselja i razvili napredne tehnike izgradnje. Imali su kuće sa pećima, razvijen urbanizam, pa čak i znakove nalik pismu, što ukazuje na ranu pismenost i složenu društvenu organizaciju. Njihova naselja bila su planski građena, sa ulicama i javnim prostorima. Ipak, savremena nauka još uvijek ne može direktno povezati Vinčance ni s jednim današnjim narodom. Genetska istraživanja i dalje otkrivaju nove podatke, ali porijeklo i nasljeđe vinčanske civilizacije ostaju misterija. Još stariji je Lepenski vir, jedno od najstarijih i najvažnijih naselja u Europi, smješteno uz obalu Dunava. Ova zajednica je postojala hiljadama godina pre nego što su nastale prve velike civilizacije. Iako fascinantno i bogato otkrićima, ni ova zajednica nema direktne etničke nasljednike. Njihova svakodnevica, umjetnost i običaji ostaju zagonetka, ali nam pružaju dragocjen uvid u rani razvoj europskih društava. Mnogi narodi na Balkanu vole reći da su potomci Ilira. Ova tvrdnja često se koristi kao dokaz drevnog porijekla i dubokih korijena na ovim prostorima. Ipak, priča o Ilirima mnogo je složenija i intrigantnija nego što se na prvi pogled čini. Njihova kultura, običaji i način života ostavili su neizbrisiv trag u arheološkim nalazima, ali i u kolektivnom sjećanju naroda Balkana. Iliri su zaista postojali, bili su poznati kao hrabri ratnici, vješti u borbi i organizovani u brojna plemena. Živjeli su na širokom prostoru današnje Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Albanije, pa čak i dijela Srbije. Njihova naselja, grobovi i oružje svjedoče o bogatoj i raznolikoj kulturi koja je vladala ovim područjem stotinama godina. Ali problem je što nema direktnog kontinuiteta između Ilira i današnjih naroda. Iako su arheološki ostaci brojni, nedostaju jasni dokazi o neprekinutoj liniji potomstva. DNK analize i proučavanje materijalne kulture pokazuju da su se stanovništvo i običaji tokom vjekova značajno mijenjali. Rimljani su osvojili Balkan i većina Ilira je nestala u procesu romanizacije. Rimljani su donijeli nove zakone, jezik i običaje, a stari ilirski identitet polako je nestajao pod pritiskom nove civilizacije. Mnogi Iliri su se stopili s novim stanovništvom, a njihova imena i tradicije postepeno su zaboravljeni. Slično je i s Tračanima, oni su živjeli na istoku Balkana, na prostoru današnje Bugarske i dijela Srbije. Tračani su bili poznati po svojoj umjetnosti, religiji i ratničkim vještinama,
ali su i oni doživjeli sličnu sudbinu kao Iliri, nestajući pod uticajem većih civilizacija. I oni su asimilirani, većina njihovih potomaka više ne zna ni da su postojali. Danas tragovi Ilira i Tračana žive samo kroz arheološke nalaze, legende i rijetke zapise, podsjećajući nas na bogatu i složenu prošlost Balkana, koju tek treba u potpunosti otkriti i razumjeti. Moderna genetika pokazuje da su Balkanci mješavina desetina naroda, Slovena, Ilira, Kelta, Rimljana, Grka, Osmanlija i drugih. Ne postoji čisti narod. Na primjer, DNK analize pokazuju da su svi narodi Balkana genetski vrlo slični i da dijelimo većinu zajedničkih predaka. To znači da nema smisla raspravljati ko je stariji kad smo svi mi zapravo rodbina. Mitovi o starosti naroda daju osjećaj ponosa, posebnosti i identiteta. U teškim vremenima narodi se okreću legendama kako bi se osjećali snažnije i važnije. Ali nauka nas uči da je istina drugačija i jednako zanimljiva. Nismo najstariji, ali smo među najraznovrsnijim narodima Europe. Na Balkanu svi vole da kažu da su baš oni prvi. Ali možda je vrijeme da prestanemo tražiti najstarijeg i da počnemo cijeniti bogatstvo koje dolazi iz miješanja. Jer prava snaga Balkana nije u jednom narodu, već u složenoj, zajedničkoj historiji svih nas,